Om Swastiastu. Ini halit-halit sarang sami, halit-halit kelas sarang sami, sapu navigatorane mangkin, sami becek-becek, sami sehat, nggih. Sehat itu kenak bahasa Bali nggih. Sami kenak nggih. Inggih. Iki halit-halit sarang sami kecunduk malih sarang Mister Gede. Nggih. Nah, mangkin ngiring melajah bahasa Bali. Nah, ini kan nangis sedurung lantur ing materi pelajaran bahasa Bali, ngiring doa sareng-sareng. Nggih. Nggih, alit-alit doa ngawit. Nggih, sampun. Nggih. Sedurung yang lantur yang materi pelajaran bahasa Bali, Mister Elingang sekali biasa nggih. Indik siris nunggil program sekolah. Nggih, sani minggu mintan sampun alit-aliti uning punike 5S. Nah, mungkin lanturan program sekolah sani biasa nggih punike gempes. Napi kepanjangan gempes. Mending sami inggih. Tapi gemar menabung dan peduli sesama. Mantap. Nggih. Nah, alit-aliti menabung niki nenten ring bank kemanten nggih. Nah, dados alit-aliti ring LPD, nah, dados alit-aliti ring koperasi, dados alit-aliti yen alit-aliti kantor di Jumat, alit-aliti nabung ring celengan. Nggih. Nggih makin. Nah, minggu sampun kita alit-aliti sampun melajah ini kruna lingge. Nggih, elingan nggih. Taler kruna tiron. Kruna lingge punika inggih punika kruna sane durung polih pewewa. Nah, ke kruna lingge. Makin kruna tiron, nah iki kebalikan. Kruna tiron kruna sane sampun polih pewewa. Nggih. Apa alit-alit? Napi mantan ke power. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia disebut imbuhan. Ring bahasa Bali kuasane pewewa. Napi mantan power. Napi mantan pohon dike wenten pengadar, seselan, lan pengiring. Nah, mungkin Mister Ijen contoh nggih. Kruna lingge jalan oleh pengantar nah dados tapi menjalan. Nah, menjalani ke madan kruna tiron. Nggih, jalan kruna lingge, menjalan kruna tiron. Sampun. Nah, contoh kami kalih kruna lingge tulis. Nah, oleh pengantar ke dados ketulis patut bisa. Nggih, lantur malih. Kruna lingge jemak. Nah, jemak. Oleh mangkin pengiring an. Nah, elingan pengiring itu di belakang. Oleh pengiring an. Tapi dadosne jemakan. Nggih, mangkin elingan kruna tiron sane oleh pengantar lan pengiring. Contohnya kruna lingge jemak oleh pengantar ke lan oleh pengiring an. Dadosne patut pisan kejemakan. Nggih. Ingat adat nike elingan malih kruna lingge lan kruna tiron pajen malih nggih. Ampun catet nggih. Minggu lalu alit-alit itu sampun catet nggih. Nah, catet elingan kaler wajib catetane nggih. Nah, makin disampune alit-alit belajar kruna lingge lan kruna tiron, makin ngiring lanturan. Nah, elingan aksara Bali wenten aksara wianjana. Nah, makin pengangge aksara, pengangge suara, lan pengangge tengah. Alit-alit kelas 3 sampai boleh nggih. Makin wacan malih, mangga alit-alit eling inget. Nah, niki aksara wianjana. Nggih. Enten he, ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye. Ampun.
Nah, makin boleh pengangge aksa tuh ini. Puasane pengangge suara. Ye. Tapi mana pengangge suara cengain puniki. Nah. Cengain taler contohnya. Nah, biar kalian sampai ngeresepnya. Nah, nike pengangge suara makin wenten taler pengangge teng. Nah, gimana pengangge tengan? Cengain puniki wenten surang sani mesuara wenten cecek sani mesuara wenten bisa sani mesuara wenten adeg-adeg gunane angin ngemademang aksa. Nggih, sampun. Nah, makin cengain contoh puniki. Nggih, kerunep pasar. Nah, sapunapi sesuratane pasar kan nike patut ngangge surat. Pasar. Cengain. Nah, niki. Mangke nomor kalih kerunep karang. Nah, nike wenten patut ngangge cecak. Cengain niki. Cecak paling berdua nggih. Taler surang berdua taler nggih di atas nggih. Nah, kaping 3, kerunep tanah. Nah, dua ini suara ya, ada nya, ada h-nya. Alit-alitnya patut ngangin bisa. Nah, mungkin alit-alitnya nulis kelas. Nah, kelas itu apang nengen, apang jadi es, dari sam jadi es. Patut ngangin adem-adem. Benar alit-alit. Nah, alit-alit itu nike pelajahin mang dari ngeresep, saya ngeresep, saya waget lan saya wika. Ye, nah mungkin alit-alitnya disampuni miarsan video ini. Nah, catet materi sani Mr. Ijen mau dijebosnya, catet link buku catatan lan elingan pelajarin wacen-wacen. Ye. Nah, disampuni alit-alitnya nyatet taler karyanin soal-soal. Nah, sering link niki kali bos sani Mr. Ijen. Sampun. Nah, juga pom nggih. Jawab nggih. Inggih kuantah sapunika sani Mr. Ijen. Nah, ini pembelajaran dina makin pembelajaran bahasa Bali. Mr. Raden Ando Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Dan